Mali tum pini jo ni tum dak rong thare youth nitum rong thare youth panel asini tum seminar women seminar ni tum adak pali duin fasin ni tum jisiklo nasi nona man ke bite start motoring halo nasi mo nalan bomo noni tum dak pen kibar popuke singhana mile jo ni tum anak ke puga bite don perge ni bang ke ni bite lah halo jo Adim ko naam yang dem hai Panjan oh Panjan Longchap Baptist Church along sini tum non kidunji ada one day posibutu ni marli atum amai so deh mo sidak saderian nong lelo la si nong ge ako jang flu bang ai dampo sini depan posa chen to nang na yo tumi ge tikang po deh dan kalau mayo di posa tikang po si posa celong ni lang si nong posa mo skip dulu deh Teka pegang yun kung pinanggol magkakita tingin so guys natin mo na yeah ayun thầy nó là cái đầm nữa đang bị thầy điểm bếp so hello viên lang cái tam gì masih sau beberapa cara tiga bawah hati mah hello viên lang cái ano tuh Tadi ini adalah hai Panjan sebuah din, dia ada Longchap Baptist Church tu, nasi non itu, kita, oh yo, nana tu nang lang tu non kitchen menmu, kitjuran, anu tu nana tu ciri po, unan tu hello ne, kawan tu buang ne, nasi non itu magi aku, jangan lupa pengen cilu yo. Nake silunizan sariali lo. Ini Sunday pina ko sebenarnya komre lo, tapi muni komre tapi dobe kan yo. Kapulo kesu po left to. Okay guys, dah siap ko. Nana teman mo siap ko peklang mantu po. No bang pamo ke bang atwar lo po si no na ke kamen to. Lagi number bro lagi number di long masih belum dia ramai senat buat umat miklan kubo mana bang nanti teman miklan kubo adu kek ya li adu kek lo ada kolam mati kan soalnya ngamen ke cimu wale situ cake pikan jo kiri itu ke nanti oke wow kami pikan nanti tuh sampai wang nanti auto discount dong ye asal main ke tinuan yang pulau pulang langsung kau turning tak guys, langsung lah bukti banget. Pergi naman kaya din kita po. Naman kaya parking lang, kali po yun.
ng parking nyo, parking na din. Sige, ilo lang. Oh, bitan din mo. Pag naman yung parking lang, kililo. Usar, enjo. Deh, balik lang. Okay. Pardon. Pag naman yung parking din ng yalo yo. Balik lang. Parking. Lagi kali pecoga memang beratan lah. Tahu Iya. ni kali pecok. Pwede. Bang lego. Wow. Non kili lo open door hipigan. Nang ito may tego ang mga nang ito naning arong pigdi nang ito nang ito dito sa may nang ito lapusan program ke ito mingkane segment ni Maria may piece na may lapungan na kit hige pining first time nang ito lang ito na last nang ito mas may non kita ilang anak kana magana ito sa may lapusan nang ito non arlo lang may pigan. Muli to pigan lang may pigan. Worship lang teman ko yun.